Ho ho hoy! Welcome to Bisaya in Japan. Hey, ganihan nilakaw ko sa usa sa akong ganahan na lugar, Toy Planet. Wait, asa man tong yang plastic? Wait sa. Nara Toy Planet. Okay. Nya, nakoy gipang punit. Tanat. Uy. Sige. Let's check ato ning tanan atong bag-ong gipang punit. Hey, welcome back. And kalimot kong sulti day. Sorry, wako ka-upload og videos for this past few weeks. Past few days na day. Past few days kay nothing. I'm just lazy. So, for this video, don't forget to like. Thank you so much. Let's start with this secretary black girl. Actually, I forgot her name, but I think apil niya sa CP09, Cyberpol 9. Let's check the details. In front, down. Nindot yung details sa stockings, no? Nindot yung kayo. Marag tinuod. Okay, and then sa Leo. No. Ang texture niya kay more di siya cloth sad. More siya cloth. Okay. Nara, akong gitawag og black secretary girl. I don't know. Please comment. Kalimut ko sa yung pangan. Next. The very famous Nami. Oy, naade ko'y amigo na hilig og Nami. Dude, para imo ni dude. Okay, Nami. Kawaii. Wait. Kawaii. Okay. Down. Look at the details. Grabe kay detail. Napay linya-linya sa layo, man. Morning figure kung makitaan sa inyong uyab or sa inyong mga lord. Patay. Di ni pwede. Kani, nami. Atay, full body. Nara. Okay. Motong mga dagko. Duha ra ka buok dagko akong gipalit. Sana duha. Okay. Let's go to the small figures. Actually, di naman ako mapalit aning manggagmay kitaghan kay One Piece. Pero first ako nakitaan si Nico Robin. I cannot resist. Kay cute kayo, no? But of course, guys, compared to the big figures, mas nindot jud ang detail ani. Mas nindot sa dagko. But cheaper man sa gagmay. So equal ra. Okay, this is Nico Robin. Okay, it. Full man sa tana ha, imong base. Full man sa tana. Okay, butang dirty guys kay nagasimbol ko ning real grid. Okay, kani. Brook.
Okay, let's go to the captain. I don't know guys. Murag sapit. Ako makita ba sa si Luffy. Nagladyo ikaon pero mi. Pero cute gyapon. Cute. Unsay sige kaon tanaw oh. Fighting stance mo gani ko. Right. Bitaw. Dili pero may nagkaon. Kanirang gamay. Okay, balik lang ka na. Balik. Kuyog mo ni. Si mo brother. And last one. Usap. Uy. Ang base. Wait. Oh. Okay, what's up? Unsa kay sud aning red na botilya? Nawa, si kuan nag-inom sa tig red na botilya. Sa sud ani. Usap. Sa sud na. Okay. So, that's all for today, guys. Thank you. Gimingaw ko ninyo. Please like. Sige, gandam convert. So, I think maghimog lain mga One Piece na sad. What do you think? Anyway, thank you. And again, stay safe. Stay healthy. Alright, ciao. Vitamin C, please like. Bye-bye. Bisaya in Japan.